guys, my people, ndabakunda cyane bisanzwe ni Safi Family TV. Uyu munsi ngiye kubacira imigani ine. Imigani nyarwanda ifite igisobanuye kandi ifite n'icyo yakwegesha mu buzima. Ndabizi wibaje kuri iyo migani utese ko mbona uriya umwana w'ejo bundi iyo migani wo muri bibiri n'akangahe iyo migani yemenya ate. Tega amatwi. Kora subscribe, like, share, comment ubundi witegera amatwi. Twatangiye. Fata agakayi uyandika ahantu bizagufasha kandi bizakwigisha. Umugani wa mbere uravuga ngo ukubiswe n'ikoma akomezwa n'umutima. Asigaye itatu uko nawe nababwiye. Ukubiswe n'ikoma akomezwa n'umutima. Noneho muraza kumva wanyu. Uwo ni uwa mbere. Ukubiswe n'ikoma akomezwa n'umutima. Umugani wa kabiri uragira uti inkuba yakubitiye imbaragasa mu mukungugu ita ahantu harimo akagambane. Uwo ni uwa kabiri. Inkuba yakubitiye imbaragasa mu mukungugu ita ahantu harimo akagambane. Umugani wa gatatu uragira ngo uwimirijwe n'Imana agira ngo Satani nta ngora agira. Iyi migani muyumve neza izabafasha baba batoya n'abakuru kandi irimo inyigisho. Wa kane ari nawo wanyu uravuga ngo umugani wa kane ari nawo wanyuma uravuga ngo uguye ahennye aheba ibiri inyuma. Ndabakunda cyane. Ni Safi Family TV. Mugende dukoze subscribe, like, share na comment so kugira ngo dutegereze izindi video ndetse n'utundi tuntu tw'ubwenge mu minsi iri imbere. Video nziza zikeye ziratangira kujya hanze mu gihe gitoya cyane. Ciao ciao. Ndabakunda cyane inshuti zanjye. Ntuntenguhe.